ki artli ki kinhon ki bakan thup ye ke Jyntru bad ye ko ki lalong ki lahduh haka lempungi lekai football ka Ri-Bhoi League araja R4R balapanlong de Ri-Bhoi District Sport Association haka jingye kun final ka balalong mentak kesngi hamadani lekai ka shnong Umdihar yakate ke lempong lawan ban penha perdano mentak kesngi dau ba medba lengdo lampang ke yeng dor bar thawan ke jela haka jingye don lang jung ba Eugene lendo MLA ka Mawphor ba Meral Bonds aim MLA Nongpo ba Jason S Maulong MLA Umsning Balajit Rani MDC Nongpo u Arpit Opade Deputy Commissioner Ri-Bhoi District u Giri Prasad Superintendent of Police S Paslain DSP Headquarter Bipul thank you President Barangba ka RBOF ba RB Shada President RBDSA bat kiwe kiri rangba haba phai she jingye kun final ka Ri-Bhoi League hakate gesngi ka jingele kaladon haki arbenta bakan thup ye ka General League balai kun hapdeng jaka Umeit Sport Club persha ye ka Kenjoin Umran Sport Club bat haka Super League hapdeng jaka Jyntru Sport Club persha ye ka Nongthamai Sport Club haba phai she jingye kun haga General League ka kenhun jong ka Umeit Sport Club ka lalong ka lahduh hadin bagalala ban penlim no ye ka Kenjoin Umran Sport Club haka minute extra time da ka wei non bat ka Umeit kum ka lahduh haka General League kalayo manra ye ka song pisa ka bakot henyo po hajar tengka lembat ka trophy bat ka Kenjoin Umran Sport Club ka bon baar kalayo manra ye ka song pisa basau po hajar lembat ka trophy haka jingye kon ye ka Super League ka Jyntru Sport Club ka lala ban penlim no ye ka Nongthamai Sport Club lingba ka jingye shoot tiebreaker ka Jyntru kum ka lahduh haka Super League ka layo ban ra ye ka song pisa ka bakot hadu shilak tengka lembat ka trophy bat ka Nongthamai ka buan baar ka layo ban ra ye ka song pisa ka basan po ja tengka lembat ka trophy hadin jong ka te ka nam jom ka kanhon jong ka Jyntru Sport Club ka badeiru ka lahduh haka Ri-Bhoi Super League kanselet ban mi khmat ye ka district she ka jingye kun Megalia Super League ka ban salong shen haka nong ba shalong haka te ka singi layo ban sam ye ki kusnam shimen she ka nongi shimbenta na ki kanhon ba pher nakwa ye ka ban penkenmau ye piang ni namakam de ban put ye ni tang mangiwan ye ka ban pekai kadon ke jimut haba ngiwan hangam pun kini kirunsan nak wei ke team haba ngayui ya ki club ki bala affiliate pa Ri-Bhoi District Sports Association kadon handu sispa Arpotoli kabamut mental lana ka wei ke team kadon tang Arpomot ikna sama pilate song ya ki araja sospa ikun samla jabat hadu nang tay susu na bisim sa ki official san mut nakaway ka club kata ka lapoy nurus pa la di total ka lapoy la ya bila pri ka platform nakabanta ki kun samla to ka tanya ko kalau ke basmutunat bagi tip wala mga wan makanana sa barrio ka district abangan non ang hindi kamadan habang pagkay football. Dalong sa kapalong nga haki siya, kaway gati. Dangam niya tumuri yung mga lalo, haji mo dikat na doon gati siya. Nabiyaw mo nun. Ha? Dala doon, banong magkantay, pagkatakalang bubakara, utalo bakara pa. Ban utwakro. Tadaw ko lang namar, ilakay ka screen, magka-branso niya siya, at buwiwiti. Tabalay, lalahang niyo siya. Yakaway gati. Tenre nakam sutunat Malaysia yakatin kabadan ke discipline katin kabala kai in a very fair manner ka team kaba respect ba kababurom yakinong priyan ba ki organizer katin kabadan kamansim joka sporting spirit katin kabadan kamansim ban pensyur ya kibay kena sama. Aki bol kita bersuara kita support. Hey, melai ka bol kawang luburio. Kita berbuat lagi bol bersuara. Mentar dengan saya ada pesan kita like club. Kapor mentar kami isu banyak bom, ya kapor kadai banyak kali bat bandang ya kita taktik prepare. Tengah dengan metu kana banganang dengan mangga football. Tengah tadi tempat community yang mengajar football nama kodile apa sih nilai sebab.
Baru ngambil kamsa bagi jaring video dan kan. Ni semua bang itu nanti ni kena bagi penjat bol seru seneng. Kalau kayak open school mai ni ya kaba isu padanglah. Ngapai iba beri sedap yang kata kalau no. Pi hari di semua taman ada pergi di bilang kita George Drummer. Ya, kini ketika wei ke bentar ke badan kamha, jika rilang bah jangka thai, ini bandon hangi, bandon dekat bagi kun sama nama kalau kita kuncingan. Lada ikun sama ki wan menjelakai dan pekai dan dan kontrol. Kalau ke bom sultanat, kalau ke bom dah musim ada kata. Dia semua orang bah, kini ke football tournament. Limba Ri-Bhoi District Sports Association. Kadon yang katong kejoka kabangatikna. Bakadon katong kejoka nakabanta. Bante song yang ikun samla jong kani Ri-Bhoi area Ri-Bhoi. Kedua mah yang kani ka association nani kung kini ki platform kabakidon. Kamne bande ki platform kuban ya penyapai ki penyapra ya pi kum kinong song jong kani kadong kathai Ri-Bhoi. Kani platform. Lada bidon naga jo komersial bantin tio. Banwan ra ke jinge jong kadong kathai ni jong pi. Namar de mapi ki try ki bari bar suntu ya kata. Ni ki bawan na sabar jong Ri-Bhoi area. Kay ka bangidon manong kalong. Ni sokmen bangin itunat bangin pet balada. Kadang komersial jom tu dia orang koi kum ke area orang koi. Yang sultanat bar yang sokmen ladang yoi. Bakadon ke jia berkajia teli jom di kum ke Ri-Bhoi area. Nak kata sim yang di ketemu. Kum kinong sosong jom ke kadang kathai Ri-Bhoi area orang koi. Ba pindai dalile lu bansha. Ya kino ki force ibanwan nakabanta pan penyapra pi kun kino krisnong jong gadong kathai Ri-Bhoi. Sikatu kani sepangka football apa kejala dunia. Siposnem football hakani kejala dunia kalakir. Enrai haki kini katu kani kelas senam kalahir bel. Kadang kapor ba nak kejala dunia. Idan kumbal light ni ki klub kibla ya ni banyak kun haka League kata kadai kasnem kaba kerpang kisah kiba kerpang na nata football pok sedih kejungi kum ki kena kisama baju lakai nisuk tu ba ketu kali kapor kaba play kala inti ya bubun ki kena kibanyo ban peni ya kasa kapong bujungi national nrai apo kari indahi Ri-Bhoi. Kum kejala ngiralong kawai hi kejala kabala berpeni di kena sama kibayo banya inti balakai nabata ki klub kopero hakari kunjur nagari. Nrai kebasusi kalang ba tang apo ka North East. Natay ngila benong kadai kajala kabalai kena kabasaw kaban peni ya ki playar kiban yakun akini klub kopero. Namong ba ngimdan kasap kasong. Henry kasap nidan. Kamansim pagkati prestam iduna. Tengah ay kudai kamtam ya ka RBDSA. Bagi penyai ya ka lig kejongki. Bakane ka lig kumai kita nak duk sispa aku ki association kena ki club ki badan banta ka RBDSA. Sikap play kala ya buon ba kena jongkane ka tan. Makin mi berpeti yang kasar perform hak ni kelumpung ke Super League ke General League. Tenang ni kita kenapa kita kun ke klub ke yo ek naam job ke Super League. Nanti ke klub ke bani ekun apa ke negara State League. Berkini limba kini ke negara State League kita kena jom kini ke tan kita banyak peni yang kasar perform
bagi kena jong kejala labro kibai ki association of affiliated banka MFA tengah kentu kamtam ye ki samla ki sport club prepare ba so ba naik keran din ba so tro ke kendu ki prepare aga ji pinya jo ki club ki jompi